mbado abe fam hakilima ba fam donc anta fe akone do anga mo ba bulu akone do be bulu wa akone do jamana bulu donc an sete do re la anga yoro koni wo an se quoi donc ka nyine aw fe yi ko nyoko akana draki kelen soro balen kay ambena ta kun fa donc na ko mi ana wo ni ndi ayeti sama bema fe bajiru ni fe ko fe bajiru ni fe fe bajiru fe katata ayeti fa be ko gona jeunesse président bolé anaka délégation jamakulu flane jamakulu to flane voilà donc ñoo de fa am se ka fembe kebi maintenant fenge ka bo sharia ko ko ambanga ko be ke sharia jelen ko o de la ibe wasa so sharia de ambetay donc ni takunya dama be ambulu ka blanga mo banye taw takunya dama manake mo ba fenen ngulu abo di awmaya ñoo de fa bi ani mo ba be ñoo ani makoro be ñoo abekun Kenya ani malaya au ka fam ultimatum do au ka fam négocier tala kuma nya fo tala foi tala dakunya kele kan to ta kuma la quoi aye poya sani bi ko maintenant no ko ni make mo mi tolo turu ka kle bi ko nyo ka na lo sura ate foko jeunesse ma final ate foka ma kuna feni sura le wanyo former si aka je répète wanya ko te bana ko te c'est national Mali bededu donc il bisa ka kele ke yoro la ba kele ke donc anta ba koni anga ba bi yoro la ko ba de kele ka ni mo do da mala antena mo la ke akabo anga ci gamba donc habana ante junna la ante ne na parce que autorité ou te an era de ka la kana ke ande ka basiki ke quel que soit donc ni fen be ka ke an yere fe akele kala folo andi na ba kele to di an ba kele ni nyafoli ye kele nya de folo aka famia bededu ninu tere bededu traki fen be an bede concerné no la mais ni ko ka be kana ni ko la ba ambe ba san feta awre ba do amano mais aw ba don ko ni ne ga kuma mi fo aw ba jelen do tari a jele mui bi ko yo ay poli dam ne tepi ambena tene ambena babulo ni beket ambora yoro do la kasia wa ambe boy ambe se yoro do la ambena babulo ni beket mo shitna fa ki ite kuna fini so wa me ultimatum min di awma ka fo ko gbanya de awbla ko gbana ma awbla ban ne be gbanya nu gbana damo ante dan tantere mo faye dan te gbanya nu gbana che chen lo dan tanche donc gbanya ko taro gbana ko taro ay draki banga baka bi ko fe ante fe ka draki anga baka petolo bala bi ko fe gbana jeneti te fe ka draki aka bakelinga donc nan ya ye ni mu mbora la yira wala ni wa anta pa sharia bolo shikuna ante na pa fa bolo onda shikuna wa nya fo fa be anya fanga meru we ka fanga komana we ka fo jiju we anya pa bi o kere ka bla yorobela ka dénonciation ke aw banga baka anya fo fambe dragi banga baka maintenant il est temps maintenant aw ka bantu bona yere bona fe to bona yi ba be bona ni mo dambo yoro la aya batu donc ni nka kuma ko ni ye bona jeunesse be to la njo de fo ne Soumaïla Diakité ne bona jeunesse président donc ni nka kuma ye bona chifena ka be to la nga kuma ni gbana dugutigi be to la wa nga kuma ni gbana gbatigi to la almami muso kuntigi ni gbana kuma ka ne kwa gbatigi ko te dragi ko la mer ko atala juge ko atala commandant ko atala wa jeunesse ko atala anta abe famia donc antala bi antala shin donc ka ultimatum fnandi bi ko no amena bani beka mais o kana usoro ya kwa ayem na labo aybo ay ta tielta mina ho ambe malien kuma ko de ambe malien donc ayaw ka mina labo peut-être abite ka bara yoro de la me banante ate bara ya antena so amada antena so afini wa kala dam na mbulo ni la lutte continue faut ka bando mina donc imana kuma mo ni fi fe kuma hakili kodi ambe ka kuma ba mini banantere 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 banne wasolo bolomala mi wasolo jeba chien kelen pe mi wasolo la wole par kelen aya famwa ba ko te chiam ni tun ante jo aka tiata afola yede kuma bana ala so ko bala ni bi ko mi so ya o yire ko de o te mo ko o yire